Nako ya Ellis le Mokatisi ya ka hodimo sehlopha sa naha ha ya ba e bonolo ho bile teng dipapadi tse hlaeletseng mo sehlopha se sa bang le tshebetso e ne e lebeletswe ho kenyeletsa nakong eo sehlopha se ntshuwa ke naha ya Botswana dipapading tsa ho phunyeletsa tsa di-Olimpiki tsa Tokyo tsa 2020. Sena se etsaetse hang ka mora hore Banyana Banyana e bapale mohopong wa lefatshe kgetlo la pele. Ketsahalo eo e la bontsha hore papadi ya bolo ya basadi kontinenteng e ntse e nyoloha. Ke ka ho Ellis a lebeletseng papadi ya matla kgatlhanong le Algeria lotong labobedi hosane le hoja Afrika Borwa e le pele ka dintlha tse pedi ho lehe ho tswa lotong la pele. We got to make sure that we put our best foot forward in the match on Wednesday to get the positive result. 2-0 is a very dangerous scoreline. You know, the next goal is the biggest goal, and we want to make sure that the next goal is our goal. Dilemong tse mmalwa tse fetileng letsholo lena le ne le tlo ba bonolo e seng fela sehlopheng sa Banyana Banyana empa le dinaheng tse ding hape tse hlaeletseng ka hodimo Afrika empa pale e ntse e fetoha ka potlako. It's very encouraging to see that women's football on the continent is on the rise. I mean, one of the results is Tunisia 5, Equatorial Guinea 0, and who would have thought that would have happened in any lifetime? But it shows that a lot of federations are putting in a lot of money for women's football, and it's great to see that, you know, women's football is rising on the continent. Bopaki bo bong hape bo bontshang hore papadi ya bolo ya basadi ntse e nyoloha kontinenteng ya Afrika ebile kgahleo e bileng teng ho tswa dinaheng tse ngata tse bileng le karolo dipapading tsena tsa ho phunyeletsa. Le bang tube SABC News, Algiers, naheng ya Algeria.